Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama na ya. Na sisita no sagyang kaya puro Jabal Rahmah. Sini matatago sa Arafah. Ayo to discuss ng tano pulusin tano nagyang kaya pilay ni sama na ya. Nagyang kaya tumitindaga malapos din na pilay yung kaya mga tawad na yung dua. Adna pa man na di mangapat so sabi depan na surat sirasa sa mga ngaran o mga tunganairan, ginawairan, pamiliran na isa na isa sa wagamatan wa Islam. So mapakayad si mga kadi daira no tukatukawi sumambut na miya pagtira sa gyud miya no sa gyud kaya paman na tumitindig ali. So sabihin na kirang pa'y panapaman na katandiran ni pangaptan at subarok. Uwan. Na kailangan na napkuse na siya kung mga tawad yun na nagpapakay. Uwan. Yung kaya kang bisita saya na kuha na kang bisita ni apaman na experience mo. Karena ba ini pencagian kung ito apaman na ilalakaw o mga kadiag yung kaya kapkuse. Agyan ko ito ba apaman, agyan ko ito kandua saya. Ada pinaitan apa mana biling dua yang untuk kapangapat kapanurat napagalinto na napamana di kepakai si keagamaan wa Islam. So ida pengenitano nasi tanu pengenisi Allah Subhanahu wa taala lagu paman na si tanu madhep sa kiblat. Wah, yang kaya ba itu? Ada penafkiran pa isa pagarakan yan. Wah, masyaallah. Turun tanu Allah Subhanahu wa taala si paman na agama unton. So mga pagariya kau to gyud to ababay na paman na gumiro ko di. Ini guro okay ano. Gyud to ba kailangan na paman na sebut na yung mga Muslim gyud to paman na suunira sa gyud kaya paman na dira sa edukang bisita. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kunay ko ni, batalong penuh. Importante na.